Contestant number 1, Zemsi Isamahi.
Kami na hila Zemsia hiya. Lamet na grupa kipan kahiya. 1980s hulay na. Sangga sa kitang mamaway sa kang butahi kipakan. Contestant number 2, Kim Byung Nai. Sini na hili, yang ay ahia, lamit nagu pakipan kahia. 1980s lain na kitol pa hijidan ti akithang lo a ken le kon ti ngai hi. Contestant number 3, Niang Biak Hoy. Kami na hili Niang Biak Hoy hiya. Lamet na grupa kipan kahi. 1960 ya Nancy Sinatra polka dots team an kijay kahi. Bird machine check. Contestant number 4, Singo Lal. Kami na hili, single lala hiya, lamin na grupa pag kahi. 1980s lain na, DJ humay kahi. Contestant number 5, Siamwan Sang. Kami na hili, Siamon Sang ya, 90s lamen na grupa pan kaya, 90s 80 line na, akhel de umay apang de umay dan ang kiting umay kay. Contestant number 6, M. Suan Lian. Lamen na grupa pan kaya, 1980s hulay na, kanuka pa kiting hinta ahi. Followed by contestant number 7, Hang Biak Lun. Kita anak grup papan kaya, kami na hili, thang dalu na hi. 1980s hulay na, cowboy take, sedanan kicay kaya. Cowboy te na boot abulwa jeans ke kolle jeans panak bana luku kilom tak huai tipaka. Contestant number 7, followed by Chingai Moy, contestant number 8. Check. Ito na grupa pat kahiya. Kung kiseda na hili nidang lai dunga ki hoi sak tak tak te kiseda na ki. Sam khong le ki pa ke. Followed by contestant number 9, Man Nun Sing. Kaya kita anak aku papat kahi ke kecairan hile 1980s lah ya ki hoi sak tak te kecairan hi. Ama hunjam tuding na contestant number 10, Lam Lung Kim.
na hile lam lun ki mahia ki to na group apan ka hi ki kon ki cheida na hile ni dang lai ten ni parter dar khong a tengwa wana gyal bel bol khong a silwa asam khong ule a hi sel sarai yai da ni na ki pa ke Followed by contestant number 11, Myangwon Kim. kami na hile damon ki maya lai da nagu bab ki ban kai 1980s lai na pop music ki thang ba mama hai lai ya kha hai lai te ki che da la pop star ki chan ki che ka ya ka sambang le cham phuk sak me kai Contestant number 11, followed by contestant number 12, Sing Tian Vung. kami na hile chung chan vung lai na nagu ba ki ban kai kyan ki che da na hile ni dang lai 1980s na country girl te kai Upon Adimina, contestant number 13, Jing Hoi Kim. ke ka hile lai na group ki pan ka hiya ni dang lai 1980s kumina hi England gama Europe gama te hi mi house pp te party khong bol khong ho chang ki chei dan chi dan hi Contestant number 13, followed by contestant number 14, James Hao Song Lal. Hao Song Bian. kami na hile James Hauson Leon ahia ko hun laya ka ki cheidan te wa hi ka ki pa ke Contestant number 14, followed by contestant number 15, Mang Khan Muan. Bird machine. Check. Sangkat jakwa Januari yang kepianga. Sangkat jakwa somgiat kuma lam siam lami lam siam kahia kumlui khadian pai suk le kahi boka lai na ta group tin on leu kahi Contestant number 15, Mr. Mang Khan Muan, followed by contestant number 16, Som Lal. lai na group apat kaya ki chei dai le gamdang hi se lo e la mate smart te na ki chei da no ye Contestant number 17, the last second contestant, Miss Nem Diak Hoi. kami na hile niambia khoi hiya jangai na gu papat ki pan ke hi ki cheida na hile ni dang la ya 1980s actress min thang ma Audrey Hepburn ki cheida na ki chei ke hiya it kong new chi ka belt ka to socks but to ya sandals but hai te hi
The last contestant. Tangval Luai Zamang. Check. Kami na hile Luis Lamangay ya zangay na guwapan nilang laya kuin la sa siyam ka isa sa ka makitsidan kitsi kahi 1980s laya temel imu thei yai tinga hi atu janina 1980s ken le kamu ban lo hiya ahu chi lai lai na 1980s laya te thil hi bang akicheidan te ubang on lak thei ding toy lai mon hoi tak contestant som le gyat in ite jakina BYF kanan EBCC kanan ikisatheya amaute tunga hi ki pathu igena hi neu kha akar finong kilainun lan hiai ki kara mi khat din theina di honon ding ina ka hon nge na hi tuan yai I dekpe ni zo cheng ina contestant number 1 agipan ina yai lama na hong pai dingwa wai mun ma pon non ding yai agipan yai ki kara nau za ave ve ki post thei na hiu In Geldi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Bang thu pa thu lam dang bang thu pa thu lam dang bang thu pa thu lam dang lung in gheo đi qua Contestant number 1, Samahi. Kami na yan, Catherine Kim. Hai Chi, dapat kitan kayo. Justin, tanda-pan na kantang liyaw. Ano din line la, unaw no, namin kadri chang sa dew nang gin thay daw. Catherine Kim. Catherine Kim, ma. Oh, binhoy tak na na ya. Ahile, tutung, kanana winter meet zang dia na hongkwan hi, nuam na saya bang china sa. Ano pinuama? Ilelevat daw. Oh. Wag na sagyaki puan lum ka on to solo dew kapangwa. I poy mama na dot na abana hi
na meliat le hoi kisama main chin namu khong na lipstick rong khong anal mama a na makeup zatti kha bang product ei do nun gen thei dam atang pia cho oriflame to evon changkang mama e ki pa hoi hei bang hi na nga da don na dam ne Abana Dina, contestant number 2. Namin ka Lily na mo. Min hoy pina niya nahong kipan na ka mimbong. Mimbong ka some style hit si dandaw nga na hidi mo. No. Nang kya mo nga. Nadang na apa na din na nang ka na dress kitwang mama yellow to black kitwa kinsin. Kitwa kon kisa mama na designer ko ay doon gen hidam. Ka-designer ko yung paino. Amino la. Amino, Miss name. Miss name. Siya mama ay na designer nule. Aba na din ina na may dupin bangay do tayo tuwaya. Kami doon Tahal? Ha? Tahal? Dal. Dal may na next daga hit ito kami. Na hindi mo na. Kipahaya, namunong lo sa kila. Pablo. Aba na din na contestant number 3. Day kami na huli. Awin ni. Germany apan kipan ka ba? Unaw nu halani nang Germany apan hong kipan mo. Ahile hiyay na male miss contest tel di nga hong kwan na hiya na hong pay na kwan na hong support ay kay sumbang za ako siya nang li nang kito dala hiyay tanong tung na hiya ikay hong support am hiya. Support tu hile kanul kapa kasungkwan ten so hindi sakma mau. Asung le Bible gen sing lo. Kipawaya at sili na doon na abana din na tutung melmis dia til ching banghile ching first banglale china na price ting to banghi na soma Sum tampi kamule. Igen thei taga te kapya ding. Pan pi ding. Acha migen thei taga de pan pi di na hile ama sa penin koy mun ko nga kwa de pan pi daw na soma le. Sidanin tu orphanage te. Anjok. Natugo ka tupi mama kipawaya hetan nang hunaya no monola sa presin kapitare. Abana di Kami na hili, senorita. Kana dapat pantay. nabin kana za chang chat kay Senorita. Senorita. Min hoy pinan niya nakipan na ka?
Mexico. Sinoita, Mexico panahon gipanintin. Ahile sinoita nang habang sibanda na pa ite pa kon ni do. Ka designer dia pat. Na designer ki ka Mexico si himay mo. Kipa waye. At Chile nang Miss contest na hotel na ziak na hon gen hidam. Kaya mo, kapian kinapaka. Miss Universe kung udin mo. Ay jaga. Intermediate ka, initial stage dara. Kung ay jaga, betul he. Pupi mamay. Ahile Miss contest kung atel gige ka ano ud nei chuma. Ahile hey anatel zo hey bang la ahile jin ba na bang si bangin kalso ano sa male. Ama sa pinam mo. Tum nama kaci. Miss Universe na hit na dia thun nama to pangdi. Kipawaya na uno na sa kinla. Aba na next contestant. Kami nahili. Haiti. I'm from Cuba. Namin? Haiti. Hedge. Minhoy tag na ya. Hedge. Ka bangay do. Koy kamapan ang kipan na hiyo na no. Cuba. Koy ka bang country do. South Africa. Okay. Kipahoya. South Africa pa na. Hita na akong pay. South Africa te dili na ngaw mama. Ngaw ki sa mama. Koy munsi ka ba ni dama. Unaw nu. Hecha. Na hobi na hon Haiti. Haiti. Excuse me, madam. Is there any question? Na hobi mipitin ka tayo to na hobi na hon gen thay dam. Okay. Kabihile. Mipila ka. Bil velay. At Chile mipila ka bilbel na hobi hile khatbay. Mipila ka na bilbel da non ching thay dam. Kipahay mama, bilbel da le na siyam tawag mama. Ahile nang ka bangkong nanig zakay chikala na figure bangon chinghunan ay zochanga na complexion bang South Africa ti ka amingo la kimuloy janga na complexion bang hoy mama mo bang ting niya hichi pangahong om kya ni do Kau gaman ni tampia ma, to tilaka hoy mama kithangai le. La ngari chikoi. South Africa kama ngari ngari na niyang nagzaga hichitala mo hiya mo kipahay mama namuno na lasag no nila abaya din na next contestant number 6.
namu nangka Mizoram apan Oh niye. namingka Laldo saki. Laldo Saki Emily laldo saki. Emily Laldo Saki mo Oh niye. akipawaya I minhoy tak nahon niya ahile I nangka Mizoram apan heitan nahong tung thena dingina bangari khong ina nahong paile Bulletin karan ka. Nuwag Laldo Saki Mizoram apana kanan bienga Melnis contest tel dia ka bulet ahong pai mo I ahile nuwag Laldo Saki May karan accident. next din na bang mahong chilaw mo le Ay nalatog. hospital tu batong zelaw mo Tulawe. akipaway dami na hita nga nahong tung thiya ahile Kan na yang mo. Tika. Kan na. nuwag Laldo Saki kadon na nangay zolin la khobila nalunghon kwai pin khat nahon gen thei dam Oh, mi pa me chadya ka mo chang di ka thik de. ahile nang kha tang ba le he ti pak tama ma hi mai thei mo Oh niye. aki ba hoy ahile na heben ko ya panan li do Ay mo. Ka chian no. Lai fan jam min pi. hom hoy tak ne ni dira na heben ka nal ka sama ma ahile na bi kha ko ya panan li di Ay mo. Chara chapu ka la khet me. Ka chian no fanoin. Itan din min pe ba de present min pe mo. Christmas present te pani den min ti. na bi ki nal mama ya mga Laldo Saki hay tan hi nanga da don na hiya namono na lo sakila Hello ne. abana next contestant number 7 Kamin Rose ahi lam sanga pat Nunga Cross lamsang apan kanana I melmis kante sa tel dia hong sin na hi a kipawai mama a I nunga Cross tule la na hi na hon gen hi dia bang hi lel na hi bangai do na seplel beautician nunga Cross beautician na hi a ahile koi muna na sim beauty parlor lam ka a asalon min kongom de o yuko bin tunga kasi mahi infinity hi mai thei ma mi pite na youth le nunga Cross kya nga banai thei hi ahile nunga Cross nang kha no hobi na hon gen thei dam kisay himay ahi na hobi kha ki chei hunol na ne tinga ki chei hi mai ma na samle asaw mama na figure le ching mama injin na puantin ti khong kwan gat saka koi gama pana na le do kakuwatin piya kahi lam zang khut swak ma kopi mama e namun na lo sakilla abana ding ina next contestant number 8 Emily Kim. Koi gama pan hong kipan? England. England. Okay. England akha namin Emily Kim. Ah. England te minale Kim del himay thay mo. Ah. Oh.
nal mamay ahili Emily Kim nang kha heta na hong tun na ding na bangin na hong paile lien na hong tong na dia nagama englen gamti na hong support hiya hikile nang lenang kitaw dala hong tung na hiya kami wapat kana tu pa ya mo sum kana khol to kia sangan kwan kai nani wapan akha kum sang ni le som le kwa jang kanan binga mel miss contest metel na dia kha nani wapan asum na khol thupi mama englen gamte le kanan bing tian phok phadan wa hi ki pa hoya a hi le nang kha i nungak mel hoi ichi te bang chi bang te hi na kwat thei do na gen thei do ki ngai da ni na nunga mi lai te le che na sang lo lo ichi na sang lo lo ti kha nungang mel hoi mo a chi le tu tuna nang ka hon le hi na ki chei dan kha nani noy na tin kha jeans le skin tight skin tight nani noy kha skin tight akol te ting na ki chei dan le nal ma li le ta na cute mama Emily Kim na munon na sang la apa na dingin na contestant number 9 cái min này nữa Lily aja Lily okay nungak Lily nang kha koi gama panong ke pan nahi tempong sang kha koi amai do ukrul Ukrul district akha tempong zang ma ki pa hoya tempong zang panong ki panungak Lily na mel kha ahoy mama na pona tol to na kheda buto ki to kan sa mama na sam kha itaksa tunga thilom ti kha ei mama in ki thei di ben mo na sam kha akalar akimina nom gen thei dam en lawin blue yellow red abana mi piten hil thailo black lek chuki mo khalo hiya amale athe zo lo di khopa hong ki sai jing kanana mel miss contest dang ukrul district atempong zanga panong ki panani ki pa hoye namuno na lasang no na abana dingin na next contestant number 10 kami na ili ufre ahile ufre kon no to na ding na ufre kon sidia nunga ko ufre nang kha bangama pan nahi Nigeria dia hi ja ka hi dinga
i makeup ha taong kisungo som ahi mela akut to angon ko amay color yan leka kibang hinlaw insin ahi le nunga ufefre na makeup bang product ay doon na dyan na hungin hidam Product, like me. Lakme. Okay, ito ang mamay. Ahile, nang ka Nigeria pa na hetan na hongpay na dingin na bang situkin pan na nalaa. Bisa mo sa salwag din. Nasa mo yan, nang kaya sa salwag mo, hikila kwato. Kailangan dito, sa salwag mo awal yung sumbang. Sumdong tina, na sumdong ti apa na hetan hong tungzaw mo. Pata pa'y mamay. Kipaway na muna na nasa kila. Aba na din na, next contestant number 11. Kay minahi le liani thomte ahi Liani thomte nang ka paite nungang nahi mela na puanten ten dan to nahiya. himay sia Koi bingam nahi, koi kwa, koi bingam nahi. kay chu US ya kipan hong kipan kahi Paite nungat liani thomte US ya koi munche tam nahi deo. US ya Chicago Chicago kipahay mo mai ahile unaw nu liani thomte bang tuple ngim ne ya he amel miss contest sa hotel ne ya. US am hileng lekha kanam abang chimai lekha bang chi dia kathi kemo US ya kipan kha first this is not reality life Unano liani thomte kha USA am zaka ei pau siam chat lo hi ina the siam dinga a hi le unano liani thomte ton na tom na ding ina I nang kha paite nunga USA am na hi amo I helaka lamka nami pi dia ding ina nami pi na sapi dia ding ina I bang na hon not sia thei do na de sakna thu kam khat kam ni khong na hon gen thei dam kan no sia thei sumo qua phút nọ thì kiến ông đã đi Apana din na contestant number 12. Emi này đấy Emi này Kabeta? Emi Emi. Nunga ke Emi koi kamapan na ito? pangmual apa Pangmual. pangmual Pangmual. Pangmual nunga ke Emi. Ma. Okay. Nunga ke Emi nang ka bangzia ka heya melmis contest sa hotel na ito. lunglun na siya ka Melmis contest sa London na siya ka hotel mo. Ahile heya ka Miss contest ka nang prize first prize bangla ta zenzel le china I bang nahi masapien dia. kithe party Kithe party. Koila ma kithe par som nahi de ole. apoy mo na 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 kithe par dek dan kha mi pi den ka the yu to khat be hey prize la di bang hile chin na kithe par de dan non ching thei dam.
จะเอ็กซ์น่ะทีมไทยเลยบ่ กิเทปาร์ตี้ดันจินเทโลปอยเกลfirst prize bang alak thak zen zen le ki the par dan yen zui diwa mo ki pa hoi namun na lo sakin la abana ding la contestant number 13 Kamin chu lili par moyania aizolapan karon kala kan fen zong zong te in zapain chibai ka buke namin lili parmoy aizola pan aizol khopi chatam nahi ai kele I bongko na unaunu lili parmoy nangkha Myanmar contest na hongtelin nakicheidan khong kahane duna hoi kahon sama mawana mel hoi ichitukan na mel hoi na thugu khat na hon gen theidam ankam tui ho pa ichitukan mel hoi khiamo ke pa hoi na mun na lo sakin la abana dingina contestant number 14 Bird machine. Check. Kami na hele Diana he ke hele Argentina pan kipan ka he Diana Argentina pan unanu Diana nangkha Argentina ki panana hong pai na I kwato na hong kitan nang kya hong pai mo ke kanaw te to on pai ka he ahile unanu Diana nalunglu na pen khavela nalunglu na pen na han gen theidam kalunglu na hele lam chi hong ya hele melmi sa hai muna kanan venga tel dinga lunglu na kan isa kan tel ka he lam kha na hobby mai thei khat be na hon lam thei dam le kan le hon din ka din ta na hobby ahi dung zui na lam na zai tuang mama ki pa hwai na mun na lo sakin la abana ding na contestant number 15 Kami na hinata hi Japanapan. Hilata. Unanu hilata Japan pawin khat pe na hon paw thei dam. Oyasumi. Hai bangge nai di. Good night. Oyasumi good night china mo. Japan paw khat aki thei bia ki paw hwaya namin kamang hin cho. Hilata. Unanu hilata nangkha na figure le hi jijat sima fit bang jana pha 6 fit guk ma fit guk tak pha unang nu hilata I hei Myanmar contest a tel ching inom le chin bangne hi ma sapen dia le kain kyang te to kalom di nen kyang te to lom di bangin na lom dia le ai thei na bang bangina ahi thei na bang alom di ke pa hwai na mun na la sak no nila abana last ding ina contestant number 16 kami na hile sikar hi namin sikar unanu sikar kaya parang kipan na hiya wang do lama swang do mga sikar mo
Una no sikar namela hoy mama I kwan hong che a hike le na hong ki che na hiya Chạy đi tắm không mấy. a hi le nang bang sem ne hi de o Hol hả? na hol ha thi ten kai chan che ze lo hi mai thei mo Hello. À chạy đi tắm luôn. Cái tu cái xua luôn. Cái mi tiền thọ. ham pha kan sama ma ken kha an che di le kan nei zo ti a mo nang ki che di bang ki tu se zen ki swa se zen no hi le a hi le una no sikar nang kha na hin khwa na tuk le na ni yong khat na hon gen thei dam Cái tục lệ càng im mô. bang hi na u ta Út thôi tôi bắt hiện hị cả út. bang za ka hi di Băng chim tác sa bấm lâu. bang kim tak sa pathian ne le lo za ka pathian hi u ma thupi ma mai mi teng kha pathian hi u pek din iki ging ta a chi le una no sikar na mo na la sakin la aki pa hoya siam theu le nungang mel hoi tak kanana mel mis contest tel dinga he mi he za hong pai khom thei ja ko nai ki pa ka tuna group photo khate oh on behalf of and begin on kinin kakahon di alin kau ngau te yang azong amin kapuang zaki amang tang te akazong uba kapuang zaki